Is kumaha deui sih, geus beak. Apa saya apa? Kisah kalau beak Apa kudu nganjuk kitu nya? Nganjuk. Nganjuk, Nganjuk naon? nganjuk boleh. Di mana? Itu warung deket tuh di dinya teh. Warungna. Iya, sama nganjuk goblok. Siapa yang gede kayak ngomongnya? Siapa mau cubluk ban? Mau cubluk ban? Kunaon sih bah, kunaon bah. Kunaon bah. Siapa mau cubluk dan gede kayak ngomongnya bedi tuan? Oh, bau cubluk, suget kieu, bau cubluk. Bedi tuan. Iya, takut. Aduh, bedi tuan siapa bedi tuan jadi gak jumpa itu. Aduh. Wis apa kieu apa mah.